pogotovo u onoj državi, imali izgradnju infrastrukture bilo koje vrste, bez prethodnih studija. Niko nije nosio rizik. Taj rizik nije ni razmatran, on je postojao, ali o njemu se nije vodilo računa. I najbolji primjer je zato, evo, kako pojasnimo, na jedan most ovdje u Banja Luci koji je građen i njega je odnijela voda u nekoj od faza izgradnje. Potrošena su sredstva, veliki iznosi i za to vrijeme i za ovo vrijeme i niko nije pozvan na odgovornost, ni investitor, ni izvođač, ni projektant, ni nadzor, jer mislilo se radit će se onda kad ima novca i onaj posao za koji ima obezbijeđen novac, to je iz javne potrošnje, iz budžeta, ali kažem, rizik kao pojava nije bio prisutan i nije razmatran kao takav. Sad više to je nedopustivo. Studije opravdanosti govore o tome da li neki projekat treba. Ukoliko treba, onda se radi sve one predradnje do same finalizacije, do ugovora o izvođenju radova. Način o kome govorimo, javno-privatno partnerstvo, je jedan od najskupljih načina, ali mnogo je skuplje ne imati infrastrukturu. Dakle, država dobija objekte trajnog karaktera, dobija sigurno